Hay naku, makabandog tag-scroll ti Facebook, tilada nga barbarangay ti pakadandanunok na puro mo post-poster ti kang kandidato mo ti makikita ti Facebook. Apay mo dagiti mo aditi sanga yung atartar puling mo anti arsang ni Uncle Puling mo dati ni may sa akin ni Uncle Berto dagiti mo tartar puling mo ti mamartek mo ti aditi sango ti tindaan nyo si kayo anti arsang amom si kamayta no di ka gumatang pumanaw ka dito mga dagita tarpo-tarpulin ti pagtatakpo nam dita nagsungit kay nga talaga anti arsang ngay pati gayam dati ni Mario Duling tumare mga SK anti arsang kaklasik data idi antay awang bibiyang ko nagdumbbell idi ata anti arsang tapos tatakot tumare nga SK dapat ko mading kabil na dyan ti tarpulin na ngaykot dating dumbbell ngayon mamumuno ngam talaga mga dumbbell data anti arsang aging ka natata adda ka di pa'y ti tao nga nadamdambel ngam si kamayta. Adda anti arsang ni Mario nga Duling amom anti arsang nukasan no nakakinadambel mas nadamdambel isuna. Tapos tatatumari nga SK nakalaslas-tog pa'y adata anti arsang. Ay hanga dagita ti pagtatakko nam si kamayta. Pumanaw ka dito. Makamalas ka. Amo yung anti arsang dapat madikay nga pumaypayag ng ikabkabel dati tartarpulin dito sangwanan ti tindaan nyo lalo ta nagdadambel mo dagita adita ni tarpulin nga nagakabel ita mamartag pay sika nga ubing pumanaw ka dito ikunak anti arsang siguro dati kay nga dumbbell siguro na recruit da kay dagita iso nga pumayag kay nga agikabel da tarpulin da dito tindaan nyo di ka pumanaw? Amo yung anti arsang hanggang nga agpa-recruit. Hindi ito networking. Walang downline sa pagiging dumbbell. Sa animal na nga ubing, dumbbell ko na nakaktinya kung naggimas lang rupi-roban tayo ngiwa nan.